to the airport right now. The hotel is just nearby naman. And one day ay mga tumandimik Siargao. So we will be spending 5 days in Siargao, guys. We're 1 hour late right now. It's currently 6:50 naman. Mo ang departure day guys, 7:50. So I think we're going to be late. I'll see you in the airport. Grabe, makabungol yun yung airplane. Unsay feeling sa mga absent? Nakonsensya. We just arrived! Woo! What's up? Hi te! Hi guys! Yay! Abot na ta. Di ba tayo matutag Cloud 9? Yeah, that's where we are staying. So mag-commute ko na daw may padong sa amuang destination. And we have to hide Kuya Marcel because magsalig man sila. They might overprice the fare sa... Yeah. Woo! Dakong kayo nag-atang dito nga ba niya, 300 per person niya. Usa kayo mag-tricycle, 150 ra per person. Woo! Kanto may Cloud 9 guys. Usa kayo may tricycle. Woo! Rent made so far. Woo. So guys, no, kanabot naman ta diri sa Siargao. So as you can see, no, wala ko'y kakuyog karon diri sa muang cottage. Yes, because pabilin ko kay grabe duka kay ko ganiya. Abot pa lang diri daan ay. Jet lag jud kayo bay. Kapoy na kayo. Sa tricycle na tog ra gyud gumara ko usa ka oras among biyahe bay. Kapoy bay. Woo! Nya, kapoy bay. Kapoy kay guwat. Duka na kay ko. Nya mo to wala ko ka-vlog og tarong pag-abot diri kay perti kapoy na kayo. Ako ang mga siblings karon kay nangaligo sila dito. Samtang ako diri, pahuway sa ako. I think daghan kay mig adventures diri karon since 5 days man mi diri sa Siargao magstay. I guess mga tumig Naked Island. Wala na ko kay ba. Murag yun ako na ibawaan guys. By tomorrow, I think magsugod na mig surfing. Surfing. Dili ko ba mag-surf? Tabian kay ko no? So, I guess I'll just sleep for now. I'll see you guys later. What's up guys? So, yeah, I passed out and I think alas 8 na. And yeah, we just took our dinner manggod paganiha. We took pizza. As you can see guys, nag-billiard me. Mga ihas man me. Di me may pero yeah. Di me may pero mga ignorante. You know what? I know too because we know that you know. Ano yung boto nun sa mga absinot? Kapildionan ko guys. Never know. See what I mean? This! What the heck? Don't block!
So I'm gonna have to wrap this up karon guys because I know bati man kayo karong nga vlog. Let's see what we get by tomorrow. I know mga tumangurumig somewhere kami kay Bao. So bye guys.